Pred mikrofonom je Radio Novi Sad. Program o programima iz arhive Radio Novog Sada. Fonoteka. Na otvaranju 22. jugoslovenskih pozorišnih igara u Novom Sadu, Josip Broz Tito gledao je izvođenje predstave Kiklop na sceni pripremljenoj u hali Novosadskog sajma. S tog događaja, 16. aprila 1977. godine, izveštavala je novinarka Radio Novog Sada Jelena Petrović. Posle završene predstave u 22 časa i 45 minuta predsjednika Tita i drugaricu Jovanko Broz toplo i srdačno ispratili su gledaoci i izvođači, onako kako su ih i dočekali u hali Novosadskog sajma, znalački preuređenu za ovaj veliki teatarski spektakl. Zatim je u hotelu Park u čast visokih gostiju predsjednik Sterinog pozorja akademik Josip Vidmar priredio prijem na kojem su u prisustvu stotinak zvanica predsjednik Republike Tito i predsjednik Sterinog pozorja razmenili zdravice. Odgovarajući na zdravicu u kojemu je akademik Vidmar između ostalog izrazio zahvalnost za posetu i visoko pokroviteljstvo, Sterinom pozorju predsjednik Tito je rekao: Ja na svijetu nisam vidio ljepše zemlje. Mogu da vam kažem, ja sam mnogo prošao, čitav svijet skoro, ali nisam vidio ljepše zemlje. I geografski, priroda lijepa i sve. Imamo lijepe ljude, imamo lijepu omladinu. Jednom rečju, do duše ima više nacionalnosti, ali to ne smeta da ta nacionalnost bude jedinstvena u pogledu daljnjega razvitka i stvaralačkog rada, da stvorimo još ljepšu Jugoslaviju, još bogatiju Jugoslaviju. Iako danas imamo teškoće, te teškoće nisu samo našega unutrašnjega, kako da kažem, faktora, nego i spolnog faktora, jer kriza u svijetu danas vlada još velika. Ja bih želio da ovom prilikom zahvalim izvodiocima ovoga komada, Kiklupa, na tako prijatnom, kako da kažem, za nas iznenađenju, jer zbila ja sam provizorije tamo, kako je to stvoreno sve skupa, meni je to vrlo impresivno djelovalo. Da je to nekom kazalištu možda tako ne bi djelovalo, ali ovdje je vrlo lijepo djelovalo. Evo i nastavka izveštaja reporterke Radio Novog Sada o poseti druga Tita Sterinom pozorju 77. Inače, da podsjetimo, predsjednik Tito sa suprugom Jovankom stigao je u Novi Sad oko 17 časova, a do početka predstave zadržao se sa svojim domaćinima na Petrovaradinskoj tvrđavi. Već od Sremskih Karlovaca, uprkos kiši i hladnom vetru, hiljade građana, omladinaca i pionira u neprekidnoj koloni do Petrovaradina, a kasnije širokim i svečano ukrašenim bulevarima Novog Sada, oduševljeno i razdragano pozdravljali su druga Tita, nesna i neumora naše revolucije i socijalističke izgradnje. Predsjednik Tito i njegova supruga u pratnji svojih domaćina Radovana Vlajkovića, Dušana Limpića, Stevana Doronskog i drugih ličnosti stigli su oko 19 časova pred halu Novosadskog sajma. U prvoj pauzi predstave Kiklop predsjednik Tito je proveo kraće vreme u salonu sajma u razgovoru sa Josipom Vidmarom, Radovanom Vlajkovićem i Dušanom Limpićem. Posle drugog čina sinoćne predstave, drug Tito i njegova supruga primili su članove ansambla Hrvatskog narodnog kazališta sa rediteljem Kostom Spajićem na čelu. Našem predsjedniku Spajić je predstavio glumce Radeta Šerbedžiju, Zvonimira Zoričića, Zlatka Crnkovića i druge, a na zahtjev druga Tita naknadno je pozvan i Mitar, koga je tumačio Kruno Valenčić. Predsjednik Tito primio i direktora i glavnog urednika Dnevnika Jovana Vilovca i Miroslava Štajnera, koji su njemu i drugarici Jovanki predali 3 albuma fotografija sa dočeka nove 1977. godine u Novom Sadu. Te 1977. godine za najbolju predstavu u celini na Sterinom pozorju proglašen je baš Marinkovićev Kiklop, koji je izveden pred Titom na Novosadskom sajmu.